Nk'ubwo ikibazo ugize niki ngaho basi yishyura iyo wangije ahubwo yena akakwishuje umuntu waguhaye access ku modoka yacu kuza guhondagura yatanyishyurira iyi ngiyi yangije ubundi nigendere Baby umuhaye amafaranga insubiza amafaranga yanjye ibyawe ni byandi cyane nguhaye sheri ndabizi ibyo ushaka kuyahana uyu mugore ntawe yahaye ikindi kandi shingu kandi ugende uri kumva neza ku buryo nta hasi Adere Gaterina muraziranye uyu ni mushiki wanjye maze ntubeshya kubi nari kubwiye ntabwo nguya ibisiyo nawe mukazana ngiye nkimona kwifoto nakubwiye ntinzabikwereka ko yataba mukazana uno munsi reka turabire hamwe ingene abagabo benshi usanga baguye mu isanganya usanga barahomvye barinjiye mu ruhombo ruteye ubwoba mu kurongora abagore bameze nabi abagore bafise umutima mubi abagore b'amahane turarabira hamwe icyo umuntu yokora amubonye ko ivyo bimenyetso batarubakana muragura kumureke Wiriwe mabusha Nefera cyengiza ndagamanya Nindi uri gukomangira hano Nefera cyengiza nandi gucuruza So Urumva Imnashya cyari fresh nuriye gutya kandi abo ndi guhenda taturye itanu undi mwarije nako kwa kumbura kuri mwiza ndatambuka good urandebye ubona nkwiye kugura imineke y'itatu ry'itanu ugize kumvuga bose ese madamu nimbura umukobwa nimbura umugore nimbura igiki simbizi sinyene no kubimenya mwaje mumenya aho mucururiza mukamenya nabo mugurisha nabo ase kucyo cyere kigali mu by'umutima ngo mwaje mumenya urwego murimo ntandi sunu watunye ko kazi kubita iyi modoka uze amafaranga ihagaze uburi kwana ako gataro utwo tuneke ndatekereza ko nani noti 1000 irimo wagize ukazondagurikira hure cy'imodoka ingana gute nukurengize gahoro nukuri ariko ushatse wanangura kandi nago ndo Davido rero kuri mino cyari mwiza nibwo gishya umva rero kandi yire nitsindiye ngiye ubwanje uje ugenda mu nzira uzi neza ko inzira uri guca amatari yawe gusa ukagenda yikuruza ku bintu byose ubonye mundi abatindi mwabaye gute abatindi mwabaye gute sema uja ukungurira koko bigutwaye kiko utambwiye nabi hanyuma se madam uburi kwene nabura amafaranga yo kujya muri alimentation nka hamineke nshatse ku buryo nzanira ibi bintu nyaha wabina bivuze ukuri urabyitarira umuntu w'umutindi utarahehe ubwo akari wigize gutunga amafaranga ko ndabona kandi umuntu watunze amafaranga agakena nabi aba ari umutindi uburanasabiriza Use ni utanangure ntwanambwira neza mubwira neza se kuko ngushaka yiye usi imodoka yenda ikoboye mu byukuri ku buryo umbwira ubwo se ni gutabwa izo ntoki zitakobora zirwa ziteruye agataro uza udondagura imodoka y'abantu mujye mwiyubaha ntahuye n'abakire benshi n'umwe nawe munsi nakaga I'm sorry pe mbabarira mabuja ubu nabimena wimenera imineke kandi mutagura utanisoni kubera iki ntibitagura arashaka mujye mwiyubaha uzibira koze bebe nandi bamwereka imineke myiza nuko yanze kwishima ariko dore uyu muneke nandi kintu baye nuko ushaka mbara umahire nuko kwimana nandi gushaka amakayi y'abana umugurire barashaka amafaranga Uriko ni yingi ari imineke yo ntabwo kwaze guhenda dore ni ibiri ryita dore ko umuneke meza muri alimentation ntabwo muzi ko muyigura ko turebe ni umuneke mwiza nawe nuko tuye Bebe biriya ni ibiki nyiri gufata biriya ni ibiki gufata mu ntoki zawe uzi byaturutse he okay no uri gufata amafaranga yo kayemuha imineke nzi kuyangirije kuko dumineke urayibi bose biragenda gutyo kanyangirije imineke iramaze yo urakomereza hano amafaranga we nani isoni wowe urafata ibintu wari utambiye ese ko muri umugabo afite umutima mwiza aramaze nuwo wanje nagaru wawe genda uyitoragure cyangwa uyireke nunatinda kuva hano umuntu arakugongesha imodoka okay
baby twigendere Usko yari imodoka buzika tonga imena ibirahure ati abatima mwarabaye basi munyishimye cyane igende no suye mnafite hari kabipfuye nabi Denyine kuba yahangaya gatinyuka kuza yitirimba kuri iyi modoka murasabiriza umuntu atagwaye neza ntiwakomeza urugendo rwawe ukagenda ko umugabo wawe yarayemeye kungurira ahubwo kibazo gize niki ngaho basi yishyura iyo wangije ahubwo yena akakwishuje umuntu waguhaye access ku modoka yacu kuza guhondagura yatanyishyurira iyi ngiyi yangije ubundi nigendere baby umuhaye amafaranga insubiza amafaranga yanjye ibyawe n'ibyanje ntabwo haye sheri ndabizi ibyo ushaka kuyahana umugore ntawe haye ikindi kandi shingu kandi ugende uri kumva neza ku buryo nka hasi Adere Gaterina muraziranye uyu ni mushiki wanjye maze ntubeshya kubi nari nakubwiye ntabwo nguya isira nawe mukazana ngiye nkimubona ku ifoto nakubwiye nti nzabikwereka ko yataba mukazana akorera ngiye nkibona iriya foto yambaye ubusa nese nkubwira nti ntabwo yamukazana reba arambuye ariko nagize don't touch me sorry nani ako muri kombeshya ntabwo nari mbizi ko ari mushiki wawe kandi nawe witwaye nabi kuzondagura imodoka kuri ya impunzi zari bwabonye nahonze ntabwo byari bikwiriye imodoka yawe waguze rekura ariko nabwe ngo ntongeye kunkora uranyumva cyane aguye nabizi ko utabinkora ibiri ako ubundi kugira umutima mwiza wibana ni kuki umuntu akubwira ntabwo numva wowe ntabwo ugira amatwi umuntu ari umukene ni igisobanuro cyo kumusuzugura wowe ukurikiye mu gisekuru cy'iwanyu wasanga nta mukene wigezemo usanga n'ubu ngubu banahari ntabwo wari uzi ko ngo ndiki okay basi Aderi mbabarira numvise ko Aderina mbabarira ntabwo nari mbizi yuko uri mushiki wiwe ikindi mana yanjye erega ikibazo si uko wamushikiwe aho kucyo bamutagira ni muko niyo ubona umuntu agucuruza utuntu nk'utu ngutu arimo yishakira ibirayi by'abana arimo yishakira inzu abamarimo ashaka iki ntushobora no kujya n'imwe Bibi wambabariye basabe ntabwo nari nzi yuko uyu ari sister wawe kandi nawe wakoze ikosa kutabimbwira none se bwo aba yatari mushiki wanjye uriya ni umutima wakwereka umuntu uwo ari we wese ampuresi umukene ubonye ukuntu witwara ujugunya imineke ye nashaka kumwishyura ugashaka kuyaca ukongeraho guhirika umuntu ntusi umutima n'umutima nyabacyo ahubwo ntiwongere no kumfatira ku modoka kuko ntabwo uri busubire muri iyi modoka icyo ni icya mbere ntabwo nari mbizi urabizi ko ngukunda ndetse cyane ugerageze ukoresha amatwi yawe neza unyumva ntongere kunkoraho ntongere kunkorera ku modoka ntibwongere no kuyinjiramo uranyumva kandi ikindi noneho guhera uno munsi imyaka 5 tumaranye ugiye kuyipfusha iyo rero urongoye umugore nk'uyu winjiye mu ruhombo voilà mwabonye ingene yafashe uyu muntu yariko aradandaza imihwi akamusanzariza kutwiwe eka mbere akamusunagura nk'akaguye hasi Bibiliya irakunda kuvuga umugore sinzi ico babikuyeko ariko hako wobana n'umugore w'amahane canke umugore ataguha amahoro wofuma wibera mu bugaragwa kibera wenyene canke ugafuma wibera mu gasongero k'inzu hari abagabo benshi birababaje usanga babana n'abagore nk'abo abagenzi biwe bagaca bikupa inshuti ziwe zikikupa ntihagire inshuti isubira kumugendera kubera iki kubera yarongoye umugore w'igitega kandi ibi bintu bikunze gushikira abagore kenshi nibaza yuko ibitigiri by'abagabo bagira ibintu nk'ibi ari bike cyane mbere byoba bitanabaho none umuntu nk'uyu woshobora kumumenya gute
hari igihe abantu binyegeza canke bahisha ingeso. Iyo rero izo ngeso utazimenye mutarashinga urugo, ubona ziriko zirazukuruka canke ziriko ziriserura, ziriko ziribonekeza mu gihe mwashinze urugo, ugatangara mu bandi, ugatangura kwicuza uti iyo nkamenya. Umuntu nk'uyu ugomba kumubona naho mwosohoka mugiye mu kabare canke ahandi hantu mufatira akantu, banza urabe ingene afata barya basereva, ingene avugisha abasanze ngaho. Banza urabe ingene afata barya bo ku kabutike, banza urabe ingene afata nimba akiri umunyeshure, banza urabe ingene afata abandi banyeshure, banza urabe ingene afata ababanyi, banza urabe imigenderanire afitaniye n'abagenzi biwe. Mbega abagenzi biwe bameze gute? Nimba ameze neza kuri abo mvuze, afitaniye imigenderanire myiza n'abandi, vyumvikana yuko no mu muryango wawe bazogiranira imigenderanire myiza. Nta kintu kiryoshe nko kurongora umugore agashika agiranira imigenderanire myiza n'abiwanyu. Umugore uzorongora akagutandukanya n'abiwanyu, agafata nabi abiwanyu, agafata nabi bashikawe, agafata nabi basazawe, agafata nabi abavyeyi bawe, agafata nabi abaryango bawe, uyo mugore ntimuzobana neza. Uwo mugore siwe wari ukwiye, warongoye utariwe. Iyo umuntu arongoye ntaba arongoye kubwiwe gusa, kuko imiryango ibiri nija hamwe nihura wara niyo yunga ubumwe. Kuko uwo muntu afata abandi nabi, nawe we kazogufata neza. Kumbure nica ariko arakuronderako. Voilà. Amaze kugishikira rero uzoca utangura kubona amabara yiwe. Ndabira ukuntu yafashe nabi umugore ngo nuko ariko aradodora ku modokari y'umufiance wiwe, atari niyiwiwe. Voilà. Aha muca mubibona, murabona ingene yamufashe. Iyo uri kumwe n'umuntu rero, nimba mwariko muraganira mupanga ivy'urubanza, mupanga ingene mwokubakana, ukamara kubona afise imyifato nk'iyi, nta kindi kintu ucugira atari ukumusezera hakiri kare, kuko uwo ntaba ari umugore wiwawe. Mwene ibi bimenyetso bibonye ukavyihoza, uzorira atawuguhoza, wicuze ico wabigiriye ubuzima bwawe bwose. Nimba mukiriko muraganira n'uwo wifuza yuko mwubakana, banza usuzume neza ingene ameze uku, musezerere. Wewe nawe wamurongoye ugasanga ameze uku, ugasanga ntiwabimenye, ugasanga ameze uku, muza mubana, wihangane cane, saba Imana urabe yuko yomuhindura, kandi irashoboye guhindura. N'ahandi wewe ubwawe nta kuntu woshobora kumuhindura. Vyoba vyiza rero ko tuzitira tutaronegwa, kugira ngo twirinde kugira uruhombo nkuru. Umugore w'ubwenge wahikiganza abona, kandi nabo mu rugo rwiwe abagirira neza. Uronse rero usanzaza ivy'aboro canke ufata nabi aboro, uwo ntaba ari umugore. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.